Allahu Allah, Allahu Allah. Kalimah taibah cukup mulia. Bulan nekun tengku muduah. Lam murakabah bulan puasa. Dengalon kisah bulan le uro. Ubi le jaro malaikat bah. Bak titun perintah Tuhan. Bulan Ramadan geyu puasa. Toto hana puasa bulan Ramadan. Perintah Tuhan tanya telangga. Cukup data di cukup data yang. Oh, aki sebang jatuh lentara. Hudip dalam dunia ambek tangka gampang. Mutan amalan wahai saudara. Menyo gedanyo na amal kebaikan. Luah hai sebang atas permukaan dunia. Rezeki mudah. Allah beri rejang. Sebab hai sebang gedanyo. Hudip hana tentara. Oleh sebabnya wahai urakan yang tabuh penyampaian kepada kata mukru semangat rahmat bak Tuhan inangan agam berayu tabah bak bulan puasa bulan Ramadan gedanya insan wajib laksana gino tak dengar bacut wahai urakan nyo tabuh petan bak urun Tuhan lehpu kepegah wahai urakan di ulun tuan dan depuana. Di sini kalian wahai urakan, yo kamu percalakan haba bagada. Dengalun kisah bulan Ramadan, perintah Tuhan geyu puasa, naladon lain macam bean sembahyang puasa hana gewa urumoh janhana urung membreh gebaplung bak punca ijah temagetagun bahasa golampu kebitan utuh bak nuraka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua urumoh janhana urung breh gebaplung bak punca ijah kejih gedagun bak tago lampu kebidat utuh bak beluh neraka midakeun kapri ku talah bak Tuhan dakeun itu lampu atahna to si dakeun wahai urakan nyan ke urunyan dan puasa. Alhamdulillah rahmat bak Tuhan urongan malam berayu tabah bulan suci bulan Ramadan perintah Tuhan gayu puasa. Bagi kita yang seluruh insan yang na alam Tuhan yang mudah. Wajib kita yang wahai urakan talaksanakan bulan suci bulan puasa. Karena puasa wahai urakan jangan minta alasan wahai saudara. Inilah satu perintah Tuhan kepada insan atas permukaan dunia. Bulan puasa bulan Ramadan perintah Tuhan nuyu kerja beknu kunhan beknu kunhan jan perintah Tuhan geyu bagada munyo gedanyo wahai urakan
bulan Ramadan hana puasa kana lambuku dalam catatan dosa bak Tuhan melipat ganda hana putatam wahai ejubang tino lam alam tamita syarab malaikat duwado ditamping curbang hoke daja obang muyotan da puasa gutanya ban Bandung umat Islam inangan agam Tuhan muda kedua belah urok bulan Ramadan tak mohon bak Tuhan berselisih marah nasib yang ladum hana alam mutikan nasib hai curbang kahana kepuasa tapi tak sedih tapi tak sayang perintah Tuhan syurbang nelangga wahai kaum wahai insan umat lam alam ban Bandung manusia urung-urung Tuhan baik pun yang menjabatan baik pun Subang Tengku Panglima hana Mesih Raja mio bulan Ramadan yang namun perintah Tuhan guyu puasa oh han dapat wahai Subang katute ketanya harakan oh ake mata pengaruh iblis tersia setan mangajin oh ake tolan yenang kata memang tak tepu dan tak tepu grah wahai orakan bulan Ramadan lapar mendahka hana tajib hana tapajuh makanan tapi hai Subang yang bulan puasa menyotanyo tak puasa dengan lillahi ta'ala kepada Tuhan penyakit di dalam mandum jipa ulua hana yang takit gure bulan Ramadan di sini pandang sepenjuru dunia karena hana pule le tak hana le tak pajau wahai orakan cinenging Subang di dalam dunia tapi menyogedanyo lepu dapat jauh lagi bulan puasa wahai Subang lagi yo puasa lutat makanan bermacam hai Subang tanyo yang kadang tele tiap penyakit wahai Subang bermacam-macam otak Eropa alhamdulillah rahmat bak Tuhan inangan agam berayu tabah getanya ban Bandung umat yang Islam bulan puasa bulan Ramadan Lailatul Qadar Tuhan janjina ketoyang gebre wahai orakan rahsia Tuhan ujuk bak gatap kesoyang gebre Lailatul Qadar pada urungan yang tentang kuah menyomutumung Lailatul Qadar ampunan batuan melipat ganda tanyota mohon kepada Tuhan urongan malam betunggu takwa iringan doa wahai curbang menokirjang bulan puasa. Namanya telefon maulun Tuhan kamu persilakan kepada guru-guru kamu yang mungkin di luar di sini
Nekalan mak nemui tinan Pak TV nekalan dan kemudian nekalan nemui telefon Pak Ulun nyo kita nyo kita pegah apa kadang nak kena pantun drone betul kadang nak kena pegah nak lagu di lagu awai online nak kena pegah betul nak kena kita boh di bulu puasa kadang nak kena mempersilakan dengan segala hormat kepada guru-guru kamu Bandung nekalan nombor telefon laju pegah baru je guru bab dua dah pegah apa kadang nak ibu-ibu kamu yang tidih di alun naga wahi orakan baik pun Subang di Syekh Kuala ya nak ibu Serti di sini dan nak umi kamu di alun naga hai tengok syaduro wahi orakan dang dah pegah apa tapi nak manfaat kepada banyak kepada rakan Bandung saudara. Dapat ingat kutanya kepada insan karena bak bulan Ramadan kutanya puasa. Talake betul malih peluh urawahi urakan. Butehat badan butehat anggota. Butehat Bandung luar ngan dalam. Bekna krang sikang wahi saudara. Munyo kutanya puasa wahi usbang. Bedak ni duk hai bang lam kawan kita. Ledat haba fitnah dinan herakan. Bermacam-macam pegah keyawa. Lam tidur pegah meno, lam tidur pegah mudi. Kebedah abang ti pegah lam keyawa baka. Jadi fahla tanya puata wahi urakan. Tanya hek tentang bacuannya. Fahla kan yuk keyawa amat wahi subang. Yang kecukup kaya tengah puasa malebih gat bab bulan puasa ni duk kedo dengar syiar urang Quran ni baca nemu zikir lamati kedo bek tak lalu pengaruh dunia munyo tengku ni duk mudumpuk yang cukup duk pegawa kata teh apa syiar urang apa kegap gap mati tanya mudip ibarat penyakit termalu rumah. Nian hanya tertumbi wahi urakan. Ibarat termalu nian. Baik udip kata. Hai gap mati tanya udip. Makan raya tiap penyakit. Cuba dikira. Oleh sebab nian wahi urakan. Mari taban-taban tanya saudara. Dah pelihara. Dah pelihara puata lehpluh uronya wahi usbang. Baik pun kadang-kadang yang ladum handang puasa. Tapi walaupun handang puasa wahai usbang, wate makan-makan, bek berjalan raya, belum gerun. Tapi di kamu lagi yang geyu puasanya oleh Tuhan. Kalau bak cubaan terserah saja. Paduknya agak ingat. Wahai urakan yang lebih tak ingat kedua wahi usbang yang menan rupa. Putih kaya le meboh hanjimat. Sebab le kilat mutim kenong ta. Nutup hati lun ya malaikat. Bek le ingat piatan dunia. Karena piatan dalam dunia bermacam-macam. Yang si oleh ragam manusia. Kaduh tak uro malam. Tanyo kaya oh hakim mata. Wate tahu dalam kuburan baju bangkai ketahana. Karena dalam kubur wahi urakan dua draw pertanyaan haba berkata. Titro nangkir yang titro mungkar. Yang persoalan haba kata. Mungkar wa nangkir pareta kubur di Tuhan yu bak manusia matalam dunia. Puta pelaku otro lam kubu tanggungan buna masalam dunia puta pelaku otro lam kubu jawaban buna mutanta jauh pertanyaan kadun terjang pakai bancara gepongan kaya tujuh bocah bung
tayang dum urung kakenang tita tiga gagepoh lam hati bumo ancu gedanyo dak mete tira alenyan je tubuh kamu wa kedra munan ku bago bud Allah Ta'ala si gagagepong lam hati bumo hancur gedanyo dak mese sira alenyan tubuh mualam kedra nyan kebut ni bapa Allah kuasa tiga gagepo cukup dan takit istrip umugrip tamu tuara talake tulung laju lerjang tak kena riwang kena udonya hanawan tele wahai orakan menan ke macam otak rupa bermacam-macam kejadian wahai urakan inangan agam otak rupa. Alhamdulillah rahmat Tuhan urang malam berayu tabah nibak urangnya wahai urakan 12 Ramadan nyo karap sempurna cuma nyo tekan uro baru uro 12 ayo rekan talake bak Tuhan berselesai asyara bek bawa dia teput kalau mau badan kata aji muniman kaya ke rupa memang di English laju lerjang tengok di pukulan tang wahai saudara dia menyuhana kaji tiba wahai usubang untuk herakan kata ki tubuh kata bermacam terjadi otak Eropa yang kemudian rumah otak Eropa. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Urongan malam Pak Rayu Tabah. Talake doa kepada Tuhan. Urongan malam Bu Rayu Tabah. Muno ke contoh tori teladan. Umat-umat yuh mata awai telepon mula. Yo tadi dengar bacut wahai urakan, yo nak tabuh nadam ba urun Tuhan. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Kamu persilakan. Setan abjad derajat manyang dijih datang ubah ulama. Setan abjad derajat manyang dijih datang ubah ulama. Ulama saleh lebih takwa diminta cara berjanji padan. Ulama saleh lebih takwa diminta cara berjanji padan. Beikruh iman tengku ulama, beik binasa iman lambadan. Yusah lam hati rawe pikiran, sikhan senang insan mendosa. Insan hati rawe pikiran, sikhan senang insan mendosa. Ingat ke adun gaho di Sabang, sebat mbak megang celu saraya. Ingat ke adun gaho di Sabang, sebat mbak megang celu saraya. Ingat ke Husin hantinmu bisan, mengulang-ulang selangki Tuhan. Ingat ke Husin hantinmu bisan, mengulang-ulang selangki Tuhan. Di sahlam hati rawe pikiran, sikhan tak senang insan mendosa. Dosa manusia wahai urakan tip uruh Tuhan di dalam dunia. Menyota puput wahai usubang. Laknat ba Tuhan tayo tipmu mata. Oleh sebabnya wahai urakan budah berjang tayo manusia.
budah jak taubat laju berjang supaya senang aki mata. Karena alam dunia letak rayuan bermacam-macam kenang tipu daya. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Orongan malam berayu sabah. Mekrus semangat rahmat Tuhan. Orongan malam berayu sabah kutanya Bandung inongan agam. Baik terletai dalam acara. Di langit mayang bintang mendampang, mati putra fang purmoh raja. Nimba uronyo wahai urakan, syed uro timang lapar ngendaga. Ladum na anak min wahai urakan, tanging cukup tatayang bak puata. Ladum ngejak krum tung rejang na ngeluwu payang idang minyak jalan raya. Badan kalemah wahai urakan, tapi subang ji di puata. Menan kesentuh teri teladan. Ladum haji bang tiga hanya walaupun karya. Badan kau beri bak mencang, tapi haji bang hanya puata. Panen natama tino di kodi Asyih dengan di Medan. La intat hai bang yang benar lupa. Oleh sebabnya wahai urakan, mari kita yang Bandung, kita yang puata. Baik pun Jakarta, baik pun Medan, Aceh lunta yang menancip rupa. Mio yang hantim puata wahai urakan bermacam-macam di media acara. Subang dipikir, wahai subang. Kanyo menan macam geilah daya. Tapi yang tim puata wahai urakan, di pura Tuhan tapi jaga. Karena tubuh wahai usbang. Bandung adanya Bandung puata. Alhamdulillah rahmat Tuhan inang ngana kabar sabah lun piyuh ti adileherkan karena agan di olian tetap